Ukuria uyu wa muhia ri guku turakuria muhia ni kundu gukoragwo gu semi arid, koguo ni turakenerera na njira iguru muno tondu guku ni kundu gutarakuraga kindu, guku gutina irrigation, tu dependaga na ni arimi aria ma dependaga na mbura, koguo ni turakena tondu ni mavota kuruta kindu mugunda utarumaga kindu tondu kuri andu maravandite mbembe na warora mundu uria uravandite mbembe compared na uria aravandite muvia, uyu aravandite mbembe riria gutena mbura njiganu ukona ndararuta kindu ona kimwe, mbembe ciake iratuika gitunguru, koguo avanda muvia the average tuona ya eka imwe ni ngonia 20. Riu ni ndirarora ngona guku mundu angihingura kiganda oyage mavembe maya maruma kumuvia kana mavuti maya maruma kumuvia wathureshwo no athondekage kiria irio cia nguku, irio cia ng'ombe, irio cia mburi, irio cia animals, koguo gugukorwo ni iganda kana ni ndirarora ria gugakorwo na mundu ena kiganda gia kuvuthira mavuti maya ma muvia athondeke animal feeds, ni iganda icio ni igakorwo cikiandika andu magukumwoya na ni igakorwo igiteithia andu mangi na kurwo andu maka benefit, na murimi nake to muvia akendagia muvia agacoka akendia mavembe na matigari maria mavuti maria megutigara ku ma muvia. Jambo la kukuza sorghum huku ni jambo ambalo litabadilisha Mwea na kuipatia sura mpya, na kweli hata ajira itaongezeka, na jinsi Mheshimiwa Mary Maingi amesema pesa ni mkononi, na tumeshuhudia leo kwamba wakulima 12 wameweza kuwekewa pesa mfukoni na wataenda nyumbani na watalisha familia. Kutoka hapo awali ilikuwa ni jambo la serikali kufanya food security katika nchi ya Kenya, na kwa leo nahakikisha kwamba huu mradi wa sorghum utaongeza the food security katika constituency hii. Sorghum inachukuliwa kwa ground na KBL, wanaweka pesa mfukoni, na hiyo pesa itawawezesha kuweza kukimu mahitaji ya familia zao na haswa katika hali ya chakula. Asante. In comparison muvia ni mwega muno tondu take very short time na utirani a lot of labor, koguo muvia ni mwega na arĩa matabandite muvia ngumera metikire kubanda muvia kuria marabandaga mbembe tondu muvia ni mwega na ni uraretere mundu kindu kia raithi o rimwe akanyita mbeca na ni ekubota gwiteithia maundu-ini make maria me mbere yake. Tariu kwina mathina maingi muno, muvia ni ukubota kube mundu mbeca cia narua na abote gwiteithia thiini wa muturire. Ta gikundi kia Ukweli Red Cell tuonete ni tukorwo tugikuria no boro wa kurima muvia tondu muvia utina mabuthiro maingi ma mirimire tore turarimaga indo icio ingi, cost ya murimire wa muvia wi thi muno, koguo ni turona kira kiothe turikoragwo tugikia ni kinini no tukona kira turaruta twina bainda. Turakorwo tukienda kurima sorghum muno kana niguo muvia tondu urimi wa nyanya ukoragwo iguru muno, kurima nyanya mwibuthirire ya mbeca cia nyanya iguru muno, no urimi wa muvia cost ya muvia ĩ thĩ, koguo nikio turona urimi wa muvia wina baita tondu tutirabuthira kindu kingi no kiria uraruta